Odbojkaši Spartaka danas od 18 časova u hali sportova ugostit će sastav Bukovica Putevi iz Ivanjice. Izabranici Igora Žakića nalaze se u dobroj formi, što potvrđuju 3 posljednja rezultata koje su rešili u svoju korist. Želeo bih da pozovem sve ljubitelje odbojke i nadam se da ćemo pružiti jako dobar meč i još jednu pobedu pred domaćom publikom. Samo toliko. Nadam se da će se ljudi odazvati u što većem broju. Odbojkašice Spartaka sutra od 18 časova i 30 minuta u drugom polufinalnom susretu Kupa Srbije sastaće se sa ekipom Tenta iz Obrenovca. U prvom polufinalnom susretu od 16 časova sastaju se Vizura i Crvena zvezda. Finale je u nedelju od 18 časova. Košarkašice Spartaka u subotu od 19 časova u hali sportova ugostit će ekipu Srbobrana. U prvom delu subotičke košarkašice slavile su Srbobranu. Rukometaši Spartaka ovaj puta u nastavku Superlige u okviru 14. kola gostuju u Kuršumliji ekipi Planinke. Trenutno se putari nalaze na prvom mestu sa bodom više od drugoplasirane ekipe Jugovića. Neugodan protivnik Kuršumlija u gostima, bit će to utakmica na koju kao i svako drugo mi idemo da pobedimo i osiguramo naše mesto u play-offu. Nadam se da će biti, to jest verujem da će biti sigurno bolje nego večeras. Sutrašnjim utakmicama nastavlja se fudbalski šampionat Srbije. U 16. kolu Jelen Superlige fudbaleri Spartaka gostuju u Kragujevcu ekipi Radničkog. Utakmice na programu u subotu od 13 časova i 30 minuta. Očekuje nas teška utakmica u Kragujevcu, domaćinu, bodovi, da kažem možda i bodovi spasa koje će da traži protiv nas. Ukoliko uspemo da pobedimo, automatski otpisujemo njih u toj borbi za opstanak, a ta 3 boda će nam izuzetno mnogo značiti. Stonoteniseri Spartaka u 14. kolu Superlige u subotu od 18 časova igraju važan meč za plasman u play-off. Subotičanima na Megdan dolazi ekipa Partizana koja se bori za opstanak u društvu najboljih. Trenutno stonoteniseri Spartaka dele 5. poziciju sa ekipama Panonije i Požarevca. Veoma zanimljiv meč. U prvom delu mi smo pobedili sa 4-1 tamo u Beogradu, međutim to je bilo i iznenađenje što je bilo tako relativno lako. Za Partizan igra Marinković Nikola, to je juniorski reprezentativac Srbije, veoma dobar igrač. Igra Goran Kocić, on je iskusan igrač i još jedan juniorski reprezentativac Luka Jovičić. Tu bi bilo vrlo važno da pobedimo tog Nikolu Marinkovića, juniorskog reprezentativca, da na njemu krene partija, da njega pobedimo i onda imamo šanse za trijumf.